O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lo le soifua manuia, alo mai au tala lau Radio Samoa. I tala to mua o le tae au, na toe whaasangasangana le tangata mai tau whaamatea o le au whai ngā luenga, na o atu I le ambulance muli ai sola I le taavale mālua tuai so a le lodge I Hamilton. O le soitu la I le tamaua mōlia o na uinga nei na whaia whaalia I tangata to alua le au whai ngā luenga St. John. O tangata ngā lulue nei na toe sola ese, o na o winga tau whaamatau. Ma ina ua o ese o lea na o soani ai loa le ua mōlia I le avere taavale ambulance, ma aluai. I ata na toi whaalawi loa I tala le staff ua whaaleanga ina luma o le taavale ambulance ma o lea na toso e le tow truck ana nafi. O la wasui tūlanga I le isi taavale le ambulance ua whaaleanga ina, ma olo iai fo ili fesoa soani mo tangata whai ngā luenga to alua, lea na tau whaamatau e le ua mōlia. Na whaate ia le whale o se tasi o ainga I Manarewa I au kilani le vaveo ana nafi, e nisi e whaapeo I lātou o kengi le Black Power. Ma he to alua tangata na whaamanu ali ai pulufana. Reportia le News Hub, nisi o moli mau e tusa ma le lua se fulu I lātou. Lea na hoso wha ia le whale o lea ainga Manarewa, pe tusa le afole tu lai whai le vaveo ana nafi. Ma o tala I lātou nei, o sui I lātou le Black Power, ma o le winga o lo lātou lu whale wha malu si o le whale o lea ainga, o ni whainga tau I masui. Whaamauninga mai leo leo tangata mai lea ainga na whaamanu alia I pulufana, lea na awina atu le whale mai, ma o lo o whaasolo peso e so e ngā le ofisa, I le ato anga o le mea na tupu. Ai ele I whanaina le to otasi o le to alua lea na whaina I pulufana. Reportio lea na mua sa waina pe whaau o manua I ai, whaato a muli ai whana. E tu whaatasia talafogo lo iai lava nisi o sui lo ofisa leo, I lea vaenga o Manarewa. Pa u whaatau ngole nei Black Friday I le 10% whaatusa le Black Friday o le tausanga tālu ai. I to tono le 5 tausanga walu wa mai tawina le whaatupula I o le whaatau e tangata New Zealand. O whaatau ngole Black Friday po o le aso sa amata mea I tangata Amerika o le aso e whaiai pa ua whale o loa. Mai le sui le Retail NZ o le moli maua tangata whaipisinisi to a tele tangata whaatau whiawai. Peita ele I tele ni whaatau. Ma ole moli mau mai lea mai le tele o pisinisi ese. Wa ese reporti na vavalo le price buy ai ele I o mai lea safarai le tālu ai lea na whaapea mai. O le tausanga le nei o le asili ai le 10% tupe whaalu tangata le Black Friday whaatusa I le lua afe lua. O le sole a whaatau tō malo I ai lo le whainga malo fōa New Zealand ai mai selo ua I taimi ua a vea Christopher Luxon ma palemia. O le asfaraile lea na whailo alo ia mai ai le ausi o le maalienga, I le vao le National, o le New Zealand First, ma le Act, lea ele ngata I sui pale mia I lua New Zealand wa wha mawina I tala wha asolopito, mo le ulua I taimi le to alua I to tono le paia inga I tasi, a o le lisi o minister fou. Sau le wha iunga le vaiaso se taimi PC minister fou, a o anga I atua I o lato ofisa fou I Wellingtone. Mai lea o le awha atau tō I le tau nei a vema minister tupe New Zealand Nicola Willis. O le whaai unga fo I o le vaiaso lea na whafonga ina ia e le matanga luengo tupe e tusa ma le tūlango lo ta oto ai tupe a le atunuu. Ma tala whaai u, whaau mai ana nafi le toe whaafo I o tangata na ave whaatangata o tau aina ele Hamas a o tau fiai pomu mauso whainga mō le ulu I taimi talu na amatalia le taua. O la sa to'ona e o leana whaasa o loto mai ai le Hamas le to'a se fulu fitu e au fiai le to'a tōlu o tangata tai whaapea le se fulu tōlu o tangata Israelu. A e tōlu se fulu iwa pāngo tā Palestina leana whaasa o loto e Israelu. O se malienga na toe whaatu ai fo e o na taunu I le levo le pō le asa to'ona ai ma o leana toe tuua I ai e le Hamas Israelu wa ia le sa valia le malienga. Ai tangata Israelu se pō fia na iai toe whaanoa noa ona ole le to atele o lātou tangata to e whaafo I atu. Ma o mai ai le tae ona nafi sa ole whaasilisilanga mai le ofisa o palemi o Israelu lo au mai ai. I ngoa o le isi lisi o lo o whaatalitali ana nafi. 5 aso talo na ave whaamalosi le Hamas tangata Israelu. Ma o le to atele lava o tina ma whanau le e au fi ai whanau le tolu I 11 tausanga. A o tina I le vao le 10 I le 15 tausanga. Fa aso leo lo tau fiai le taua a ofisu ia I tangata na ave whaamalusi o Israelu. Ma paongo tā Palestina. I lo na o te lenga, e tu samale 5 tangata Israelu whaafo I mai le Hamas a o Israelu. E te tau na ia whaasa o loto ina le se lau 5 paongo tā Palestina. A o ia I lea whaasa o lotonga o lea fo I whaato ato e o leo le sapalai mea ai whaapea vainu I le tele o vaenga o Gaza. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.